روی روزکی دیروکی وقت 4 نیسانه دیده آغا کرنا یه پجی هاتی اعلان کرن هاتی آغا کرن جبوی ما وقت جنه کرد جنه یه پجلی میراثکی یه قهرمانتی و کدکی مزن و فداکارتی کی یکو به خوینا گلک گچه کردا هاتنه آوا کرن آوا کرن آیا پجی رامان و فلسفه سروک آبو تأثیر کی خوی مزن مرود کار بجی اساسی لسر هیه جبرگو قوت خوا و مورال خوا و جسارت خوا جوی فکری جوی رامانی ام دگرن جبو 4 نیسان راستی جبو ما روزی کی کیف خوشیه روزی کی جبو ما روزبونا ریبر آب و ریبری گلی کرد ام به روزی سری دا لسروکتی خواه و همو گلی خواه پیروز دیکن روزی دا ام تو هوای کی کیف خوش ام به دیاری ریبر آب و حمله کی سرکفتی ام کم دست بگیریه به همو سوزا گو ام دست بدیکن و ام بکاربن با آوای کیف سرکفتی به حمله دا سر بخن آواکرنا یه پجی شخوا کتا دیروکه و هنجی دوام بکن روز بروز مزین کرنا یه پجی لسر وی میراسی و هین daha زیده خو خورد کرن هین daha زیده خو بلاف کرن فعلی دنوا پراتیک ده دنوا پرورده ده دنوا جیانه ده دنوا لشکربون ده اف همو هاتا اثبات کرن روزانه تبلیغونا یه پجی جهر کاریره و خو آوا کرن اف اثباتا المزنه جبوی ویجی ام لوی داره ام دسبک سلاو و پیروز کرنی خو جبو ریبر آبو دشینن ایگو هشت حقا سکچه کرد بخوا بحسن زانه ببن آزاد کاربن سلاح راکن جک راکن جمال درکevin ایدی بکاربن تکوشینکی سیاسی و لشکری مزن بدن لأجل 4 نيسان لأجل ثورة المرأة بدأت في روجافا بداية نبارك إلى القائد وشهداء وحدات حماية المرأة كون المرأة تمثل دورها في روجافا تحارب وبأكثر المعنويات اللازمة وحدات حماية المرأة تقوم بمعنوياتها تمسك بالقائد وشهدائهم وبأكثر يعني أكثر الأغالب تمسك يعني معنوياته من الشهداء ومن المرأة تحت الظلم يعني تمسك قوتها.
çanda fe Welate fe zimane fe de pareze çanda fe Salvegera rojbuna rêber apo ew jî watakî xwe dîrokî mezin heye. Asas avakirina yepêjê di roja çarê Nîsanê de ne tesadüf e. Gavekî bi zanabûnê got tam dengî roja rojbûnê serokatî hatiye. Ji bo wê jî rojbûna serokatî wek çawa ji bo hemû dinyayê ji bo jinê ji bo yepêjê jî em dikarin bibêjin dîrokekî ye, ruhnayakî ye. Ji ber ku rêber apo ne tenê ji bo Kurd û ji bo jinê ji bo hemû dinyayê îro fikrî wî, felsefê wî, pratikma wî ê got îro em aniha vê deqê jî de li ser wê dimeşin wek hevî û insaniyeta got ji bo civa katîne, biratiya got ji bo civa katîne modêla yekemîn e di dinyayê de. Ji bo wê jî em dîsanê ji vê derê ji xaka saha şer ya tabqayê em pîrozbahî û silavê xwe germ heta imralî ji rêber apo re çînin. Em dibêjin ku rojbûna serokatî rojbûna gelê Kurd e. يوم عيد ميلاد القائد. بداية نبارك على عيد ميلاد القائد، ولأجل عيد ميلاد القائد عيد ميلاد لها معنويات كثيرا لنا، ولها أجامل كثيرا لنا، ولها ثقة كثيرا لنا، ولها بأغلب المعنويات اللازمة لنا. يعني نمسك معنويات كبيرا بهذا اليوم المقدس لنا. جبو رجبنا ريبار أبو أم جاركن ريبار أبو وسازين يفهجي أم كيروز ذكن حمو أندامن يفهجي حمو إيجو منها دار ذكن أم ونا حمش كي كيروز ذكما. يعني واحد الزمن إيرو شهر نيسانية رجبنا سلوكاتية. يعني أف رجبنا سلوكاتي جبونا ما يعني رجبنا ما رجبنا حمي جالي جهانية جالي كردستانية. Thank you.